ni inkuru y'akababaro ku gihugu cy'Ubuhinde ndetse n'isi muri rusange. Ni impanuka y'indege yahitanye abarenga 240 hakabasha kurokokamo umwe wenyine. Indege yiteguraga guhaguruka iva mu gihugu cy'Ubuhinde yerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi ndege ikaba yari irimo abagenzi basaga 230 ndetse n'abakozi bo mu ndege mu byiciro bitandukanye basanga 12. Iyi ndege humvikanye inkuru yuko yaje gukora impanuka ndetse impanuka yaje kurokokamo umuntu umwe wenyine gusa. Iyi ndege mu masegonda 10 ya mbere gitangira guhaguruka byagaragaraga ko ibintu byose biri kugenda neza, ariko bitunguranye mu buryo budasanzwe. Nyuma y'ayo masegonda cyangwa se nyuma y'igihe gitoya ibintu byose byatangiye guhinduka. Indege itangira kubura control ndetse n'ibizwi nka balance. Nyuma y'uko ibyo bibazo bigaragaye, abantu batangiye guhurura batangazwa n'ibiri kuba ku ndege ikimara guhaguruka, cyane ko nta n'umunota n'umwe warushize iyo ndege itangiye guhaguruka ku kibuga cy'indege. Abapiloti basakuje bagerageza kurwana n'iyo ndege ngo bayisubize ku murongo, barebe ko system zayo zakongera zigakora nk'ibisanzwe, bityo indege ikaba yakora muri normal system. Mu busanzwe indege igira moteri ebyiri zose zihuriza ku kintu kimwe, gutanga imbaraga ziyifasha mu kuguruka. Ibyo bigatuma igenda mu kirere nta mususu. Kuri iyi ndege Air Flight India 171 biravugwa ko imoteri imwe yari itarikiri ibasha gutanga imbaraga. Ibyo byatumye indi moteri yari isigaye iri gukora icika intege. Ibi bikaba ari intandaro yaje kuvamo guhanuka cyangwa se kugwa kw'iyi ndege. Mu busanzwe izi moteri ebyiri ziba ku ndege ntago zikora mu buryo bungana. Hari zitanga ingufu nyinshi zihagije, ariko hakaba n'izitanga ingufu nkeya zitabasha guhaza indege ku buryo bwo kuguruka. Moteri ya mbere niyo ifite ubushobozi bwo kugeneratinga imbaraga zishobora gutuma indege iguruka. Ibi nibyo byabaye kuri iyi ndege Air Flight India yo mu bwoko 171 Boeing, kuko ngo moteri ya mbere itanga imbaraga nyinshi zikenerwa n'indege mu kuguruka yari yamaze gucika intege, itakibasha gukora neza. Ibyo byatumye moteri ya kabiri isigaye itabasha gukora neza ngo igeneratinga imbaraga zari zikenewe n'indege kugira ngo ibashe kugenda. Amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye nka za The Fox News, BBC News ndetse na Indian Breaking News biragaragaza ko nyuma y'amasegonda 32 indege ihagurutse, bisobanuye ko itari imaze kujya kure uvuye aho yahagurukiye ku kibuga cy'indege cya International Indian Airport, yaje guhanuka ndetse ikagwira amacumbi y'abanyeshuri. Ku inkuru dukesha bino binyamakuru ikomeza ivuga ko aya macumbi y'abanyeshuri iyi ndege yagonze yubatse nanone hafi y'ivuriro, ndetse iryo vuriro naryo ngo ryaje kugiriramo ibibazo bitandukanye. Kandi nanone ibi bitangazamakuru bikomeza bivuga ko nyuma y'uko iyi ndege igonze ayo macumbi y'abanyeshuri yahise itangira gufatwa n'inkongi y'umuriro, ngo bidatinze cyane indege ikaza gufatwa yose, ndetse bikavuga ko abarenga 240 bose baje kwitaba Imana. Ibigo bitandukanye bishinzwe ubutabazi, haba ku rwego rwa polisi y'Ubuhinde, abashinzwe ubutabazi mu rwego rwa firefighters ndetse n'abashinzwe ubutabazi mu rwego rw'ubuvuzi, bayirukaniye kuri iyo seni ibereyeho impanuka. Ibi byose byakorwaga hagamije kureba ko batabara ubuzima bw'abari bari muri iyo ndege, nubwo nanone byasaga nk'ibigoranye cyane ko iyo ndege yari yamaze gufatwa n'inkongi y'umuriro. Uko impanuka y'indege yiyongera, ni nako ibyago cyangwa se amahirwe nanone agabanyuka ku bantu benshi bashobora kurokoka muri yo. Ni nyuma y'uko impanuka y'indege ibaye, abenshi bahiriye mu nkongi y'umuriro yari yamaze gufata iyo ndege, ndetse mu bagenzi 242 bari bagize iyo ndege, abasaga 241 ntago babashije gucika iyo mpanuka, bose bahise bitaba Imana. Umuntu umwe wenyine bisobanuye ko ari we wabashije gucika iyo mpanuka y'indege. Birumvikana umuntu urokotse impanuka nk'iyo ngiyo yabereye mu ndege, rwose nta kabuza ushaka wakemera ko uwo muntu aba ari umunyamahirwe, ndetse amahirwe menshi azarama, cyane ko impanuka z'indege akenshi ziba zikubiye gakeya kugira ngo hagire abazirokokamo. Ni mu gihe ibi byose by'umubare w'abitabye Imana no wabarokotse wabyamenyekanye nyuma y'uko ikipe y'ubutabazi imaze kugera aho habereye iyo mpanuka.
Nyuma yo kumva impanuka ndetse no kumva ko harokosemo umuntu umwe wenyine, wakwibaza ngo uwo munyamahirwe ninde cyangwa se uwo munyamigisha nanone ninde? Byaterwa n'uko umwita nyuma y'uko harokotse iyi mpanuka. Uyu nta wundi ni umusore w'imyaka 26 wari wicaye mu mwanya wa A11 witwa Vishwashi Kumar Ramesh. Si ibyo gusa kandi ko nyuma y'iyi mpanuka yabaye kuri iyi ndege, abandi bantu 28 bagendaga muri zo karitsiye iyo mpanuka yabereyemo nabo bahise bitaba Imana, yewe ntihagira n'umurokokaho kuba ari inkuru. Ndetse umubare w'abandi bantu benshi nturamenyekana, gusa biravuga ko hari n'abandi iyi mpanuka yabashije kuba yakomeretsa. Ariko ibi byose byabaye mu masegonda 32, akaba ariyo yateje agahinda ku miryango ndetse no ku isi yose muri rusange. Ariko nanone ikibazo cyo kwibaza ni ukwibaza ngo kuki indege ikomeye ku mutekano nk'iyi ngiyi yo mu bwoko bwa Dreamliner yaba yakoze impanuka nk'iyo ngiyo ku buryo butunguranye ndetse igahanuka itanagenza urugendo rurerure ngo ibe yari imaze kugera ku ntera ndende. Wenda twavuga ko ibyo yaba ariyo mpamvu yatera impanuka. Ibi ni ibintu bikiri kwibazwaho. Gusa aha nakuzaniye bimwe mu bintu biri kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Ku nkuru dukesha ikinyamakuru CBS ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye bikorera mu gihugu cy'Ubuhinde, biragaragaza ko hari raporo zatanzwe nyuma y'iperereza ryihuse ndetse zagaragaje ibintu bikomeye. Ndetse muri byo hakaba harimo impamvu nyamukuru yateye impanuka n'ikibazo cyabaye ku mashanyarazi agenga moteri ya kabiri. Ibisubizo bikubiye muri iyi raporo yatanzwe n'abahanga mu bugenzuzi bw'indege bivuga ko iyi ndege yari yagize ikibazo cya engine stall, ni ukuvuga ko moteri ya mbere yari yahagaze gukora, ndetse ko ikomeza ivuga ko ibi byabaye ubwo indege yari gifata umuvuduko wo kuzamuka mu kirere, ngo ibi ngibi byabaye intandaro byo kuyibuza gukomeza kuguruka ngo itumbagire ijye hejuru. Iyi raporo kandi ikomeza igaragaza ko aba bapilote b'iyi ndege nabo batabashije kugenzura ku buryo bwihuse uburyo bwo kwifashisha moteri imwe, ndetse ngo harimo amakosa y'uburangare ndetse no gucika intege kwa mudasobwa igenzura imikorere y'indege muri rusange. Ndetse bakomeza bavuga ko graphic y'iyi ndege igaragaza ko iyi ndege yagabanutseho ubutumburuke mu masegonda make cyane. Iyi ngiyi bikaba ari byo byabiviriyemo intandaro yo gukora impanuka, ndetse ikaba ari n'impanuka yiswe ya mbere ikomeye mu Buhinde kuva mu myaka 15 ishize. Impanuka y'iyi ndege Air Flight India yahinduye byinshi mu buryo bwo gucunga umutekano w'indege mu Buhinde. Nyuma y'iminsi 3 gusa, guverinoma y'Ubuhinde yatangaje gahunda nshya yo gukurikiza cyangwa se kugenzura uburyo bw'indege zitwara abagenzi mu gihugu. Guverinoma y'Ubuhinde yatangaje ko izongera kugenzura ikoranabuhanga ry'indege za Boeing ndetse isuzume n'uburyo bw'imyitozo abapilote bahabwa, ndetse inashyireho itsinda rishya ryihariye rizajya rigenzura buri cyumweru indege zikoreshwa mu bwikorezi bw'abantu. Si ibyo gusa kandi, amasosiyete y'ibigo bikomeye by'indege nka Air India na Indigo Airlines byahise bitangaza ko bihagaritse zimwe mu ndege zabo mu gihe zikiri mu igeragezwa cyangwa se igenzurwa. Si ibyo gusa kandi, ahubwo hategetswe ko indege zitwara abantu ku buryo rusange zigomba kugira uburyo bubiri bw'ubwirinzi, ndetse hakabaho n'ubwitwa Emergency Protocol Server System. Ubwo ngubwo bukazaba bushinzwe gutabara abantu mu gihe cy'ibyago nk'ibyo ngibyo igihe indege itarimo irakora neza. Ndagushimiye kubana natwe muri aya makuru. Aha ni kuri Steven White wahageze nibyo. Ndagusaba gukanda subscribe ni mutari wayikora. Ibuka gukanda like, comment ndetse na share kugira ngo buri muntu wese ibiganiro bijye bimugeraho nk'ibi ngibi.